Muzigaba. Ego. Mbade nivuge kugira ngo abatanzi bamenye. Data yitwa Pasiteri Hagayi twabaga mu Bibogobogo. Ego. Ubundi mu gihugu ca Kenya. Amen. Ndi umupapa mfite umudamu umwe n'abana babiri. Amen. Yego. Hanyuma ndashima Imana kuba uyu munsi tugezeho byari mu mugambi w'Imana. Baranteguje umuvandimwe Mable aranshaka turaganira. Tupangana gahunda. Dusenga Imana turavuga Imana nidushoboza tukazahaba tugatanga ubuhamya tuzayishima Imana yabikoze rero ihimbazwe. Amen. Ndashimira Mable cyane kubwo kutugira icyizere n'abandi bose mu bana aho ngaho muri niba turi mpuzamahanga ko mwaratugira icyizere kugira ngo tubashe kuvuga imbaraga z'Imana tuzisangire iki giterane bose bari no bishara abantu benshi Mable Imana imumbere umugisha hamwe n'abandi bose baramye muri aya masaha Yesu abagirire neza mu kumva ubuhamya kandi bw'ubumurira. Amen. Hanyuma ntabwo dusenga umukozi w'Imana Pasiteri avuye gusenga ndamukunda cyane Pasiteri Murambwa n'uwi wacu Imana imuhimigita nawe. Ego. Reka nsome ijambo ry'Imana kugira ngo ntangire gutanga ubuhamya. Abafite Bibiliya turasoma mu Bami ba kabiri n'ibice 6 dusoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Ego. Haravuga ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu bwira shebuja ati biracitse databuja tugire dute? Ku 16 aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso kuko nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Amen. Ngiye gutanga ubuhamya ubushize narabutanze bamwe barabwumvise ariko hari bimwe twagiye dusiga kubera impamvu z'umwanya. Ariko yambwiye ko ari umwanya uhagije gusa ntitwovuga iby'urukundo rw'Imana ngo tubimare cyangwa tuvuge imbaraga z'Imana ngo tubimare. Ego. Ariko nukuri ubuhamya burahari ububwira wese ngo natanga ubuhamya kubw'imirimo y'Imana yabutanga. Amen. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha 149 yaravuze ngo inyanja zose zaba nka wino ngo ijuru rikaba impapuro ibyatsi nabyo bakabigira ngo uducumu tw'abanditsi. Ego. Abanditsi bose bakandika iby'urukundo rw'Imana ngo ntibabimara. Ngo ntibyakwigwaho. Ego. Ngo ahubwo inyanja nizo zokama inyanja zose zokama bari kubandika urukundo rw'Imana. No kuvuga ngo turavuga biki ko ntitwabimara. Rero reka dutangire ubuhamya bwacu. Ndavuga ubuhamya nko mu bice nka 2 gusa. Ndavuga ukuntu Imana yankije indwara y'ubuganga kuri ndavuga imyaka myinshi ndushigaraga nyinshi cyane ndaremba no kubona gwa ubuganga kuva mu 2004 kiri muto kiba muri primaire. Navuga ko nabukize ejo bundi 2018 nagiye ku bitaro hari Bujumbura niho nakiriye. Amen. Kandi ukuntu Imana yankije kubagwa sinabagwa nari ngiye kubagwa n'ubundi ngwaye iyo ngwara y'ubuganga. Imana inkura muri salle d'operation bagiye kumbaga ariko mvamo sinabagwa kandi nza gukira abazwe. Amen. Subira mu ukuntu Imana yankije bamayimayi nabo inshuro nyinshi bagiye bambata bataka kunkuraho kugeza igihe bafashe bantambika umututu w'imbunde mu kanwa baja kundasa bakase safe ariko Imana irahankurira nzura. Uyu munsi ndahari ndatanga ubuhamya bwayo. Amen.
hanyuma nsoze ndavuga ukuntu najanye abana mu bitaro hano bagwaye, abaganga barambwira ngo abana bagwaye igituntu, bampeza ibitabo ndabifite hano mu nzu by'amabwiriza y'uko bana n'umurwayi w'igituntu, bampeza amezi 6, bambwira ukuntu nzabana n'abarwayi b'igituntu ariko ngere igipimo ca nyuma Imana irigaragaza abana banje nsanga nta gituntu bagwaye. Amena. Niko rero dutangire ubuhamya basenze Imana. Ndabyegereje naje kugira ngo dukurikirane muri ubu buhamya, Imana ibashe kubagirira neza. Wenda mwadukurikiye hari abagwayi, hari abagize ibibazo bitandukanye bikomeye, ariko ndababwira ijambo rimwe ryankijije ryandemeye ibyiringiro igihe nari ndwaye ubuganga, icyatumye ngira numva ndakize. Yego. Ndaza kuhagera, ariko hari ahantu nageze ndwaye nsanga mu nzu y'umuntu handitsemo ijambo rivuga ngo Satani nakubwira ngo biracitse, hakuri umugaragu wa Elisa yamubwiye ngo biracitse databuja tugire dute? Yego. Uzamusubize ngo mu ijuru hari ababidoda. Amena. Nimba urwaye, nimba ufite ibibazo bimeze gute, ko biri kose Satani iyo adusanze muri uwo mwanya urimo, ibaza kutubwira ko bicitse birangiye, nta bukiriro birangiye, akaduca intege. Ariko nakubwira gutyo nimva amajwi akongorera, uzamubwira ngo mu ijuru hari ababidoda. Amen. Ijuru ririmo ibihume byahumiye isi, birimo umwana w'Imana wapfuye akazuka, azuka n'intsinzi. Iryo juru aribyo uzazubwira Satani, umubwira ngo ba bagabo bari mu ijuru zabihume bizi kudoda ibibazo byose, nta kibazo na kimwe. Yego. Nagwaye malariya mu 2004, kiri muto, twari dutuye ahantu hitwa mu Bibogobogo hariya mu Magunga. Yego. Ndagwara ndaremba, nagwaraga ishushira nkagenda ku ishuri ndi muzima. Nashika ngashushigwa ngahangarara. Iyo nagwaraga buri gihe narahangararaga, ugasanga nimba amaguru nari nyagoroye nkama ngorora amaguru, amaboko agahangarara, kamansa n'umuntu upfuye. Yego. Cyo gihe nari nkiri muto, hari abarimu banyigishaga bakabwira abanyeshuri bakampeka buri munsi, iyo bibaye bakampeka bakantahana mu rugo bagenda bakuranwa, mbese nari meze nk'ikimuga kandi ndi umuntu muzima. Yego. Mba muri ubwo buzima ngo habe mu 2005 nja ku bitaro Minembwe Igakenke, niho habaga ibitaro. Ndagenda ndavugwa, bisa n'ibihagaze bukeya. Yego. Ariko uko nakomeje gukura niko malariya yakomeje kugenda igira imbaraga muri nje. Buce 2013 nari ku ishuri Baraka, niho twagiye kwigira. Yego. Ari muri malariya nyinshi, nakazangwara malariya amezi menshi, noneho igihe cyo gusubura muci no kuvuga ngo iki cyose ryabayeho ntabwo ntagwaye malariya. 2014 haza umugabo yaragwajije umugore we, nawe ubwiwe n'abana babiri bari bagize ikibazo cyo kubura amaraso. Yego. Baraza bahamagara abanyeshuri bose baravuga ngo aratubwira ngo jewe ubwanje ndaremze, banteye amaraso, abana banje bagiye gupfa n'umugore, bambwiye ngo ngende nshaka amaraso. Jewe banyigishe gusenga nkiri muto, nkura muri uwo mwuka wo gusenga, kumva nizeye Imana cyane. Yego. Noneho turagana n'abandi banyeshuri dushike mu bitaro muri MCF. Abazi Baraka ni ibitaro bya MCF bibaba ni Hopital General ya Baraka. Wa mugabo ararira aravuga ati nyabuna ni mungarura ubuzima bw'abantu banje, mu mpeza amaraso ndebe ko abantu bogaruka. Yego. Hitanga umuganga umwe mu banyamurenge bavuraga aho ngaho, aheza umwana umwe amaraso, abana baza bahurira n'umugore wiwe. Tugiye nanje nditanga, ndavuga ngo reka ntanga amaraso, Imana yampaye nanje reka ntange makiya kugira ngo ndebe ko nogarura ubuzima bw'umuntu umwe. Amena. Ndagenda abaganga baramfata bampima amaraso, nari nkirutse malariya ico gihe, kandi nari maze amahinga 2 kirutse malariya. Yego. Mfata litiro y'amaraso ndasohoka mva mu bitaro, bivuga ko harimo n'ubujiji, nta n'ikintu nigeze njyaho ngaho byibuze ngo kigarura amaraso. Mukeye ngiye ku ishuri
hari ku manywa ndi ku ishuri nikubita hasi numva imbaraga zirashize ngira isereri nyinshi cyane. mbwira prefe wacu ndamuga ati natanze amaraso none ndumva imbaraga zanshiranye, anjana mu bitaro bampime baravuga ngo amaraso yanje ni make. Hariya ibaraka bagufataga amaraso bavuraga nabi ukuntu nyine batitaye ku bintu. Natanze amaraso mfite amaraso make. Yego. ngira ubwoba cyane, barambwira ati imbaraga wari ufite abasirikare wari ufite ushobora kuba wabatanze nta basirikare ugifite mu mubiri. Iyi ndwara kugira ngo uzayikire ntibizaba zoroshe. Nuko dogiteri arambwira ngo uzaza amasoda, ambwira ibintu muzanywa n'amata. Buce mbona biragoye, ndazamuka nja mu rugo namaze ibyumweru bibiri imuhiramwe amata y'inka kugira ngo ndebe ko amaraso yogaruka. Yego. Ariko ngeze mu rugo bamerera nabi cyane ngo natanze amaraso ngo ngiye kuzapfa. Ariko ndababwira ngo Imana yo mu ijuru yampaye amaraso ntaguze. Aya maraso izongere yangaruye ku bwa mwene data naje nahaye yanje. Amena. Nuko Imana iramfasha, nakomeje kurwara cyane, ariko Imana ibana naje ico gihe ndabanza ndakira. Yego. 2015 twari mu birari inganje ahantu biti Kavumbwe. Ico gihe nico gihe nagwaye malaria kandi hari mu ntambara. Mayimayi zaraje ziza kudutera mu biraro. Yego. No kuvuga ngo abantu bazi Kavumbwe twari hafi y'umuhana w'Ikavumbwe kwa Karenga. Ikiraro cacu, ikibuga cacu nico cari gitangira. Senibuka umunsi tuje inama n'abacu nari ndi kumwe n'umugabo wawe twari witwa Mubabaza. Ndababwira ngo twimuke ari ahantu nari natanduye ubwatsi. Ndababwira ngo tuve muri iyo ndego twimuke twigira imbere tuva abandi bari hari ubwatsi bwinshi. Yego. Ndi muzima nkomeye ntagwaye, turimuka turagenda twahara ijoro rimwe. Rya joro tuhavuye mayimayi ziza gutera hajya muri babungiri basigaye. Yego. Ziraza zifata abantu ndetse zahiciye umusore umwe ni n'umugabo umuhungu w'abagorora yaravuye Burundi, baramufata baramwica. Harimo na muramu wanje barabafata barabahambira. Ico gihe barabakubita cyane. Yego. Twamenye amakuru ngo habe mu gitondo ndabyukiriza uwacu agenda ahantu biti Kazimiya yaragiye guhaha. Yego. Aratubwira ngo bishe umuhungu w'umugabo w'umugorora ngo ni Mubembe nibaga izina ryiwe niwe bishe ico gihe. None araduhamagara aratubwira ngo niducure inka tugaruke duhunge. Hari mu masaha 7. Yego. Bari batemaguye inka, ikiborogo cabaye hari umwijima ukomeye ku manywa, twabonye isi curu umwijima. Araduhamagara dukabukira inka turagenda, twahise ducorera. Hari harimo inka zibyaye twikorera imitavu. Yego. Kubera imizigo inyana twari twikorera imizigo twari dufite ya malaria irafata kandi. Ndashushigwa ndaremba, kwa kuremba nakaza ndemba ndahangarara. Kandi abungiri n'inka yazinanirwa kubera mayimayi zari zihari. Inka yananirwa yaryama bakayisiga, umutavu waryama bakawusiga. No kuvuga ikintu cyose cyaza kinanirwa cyaza gihita gisigara. Ariko mbona imbaraga z'Imana, karyama kagenda ndabona zaciye kurikira abungiri kugeza tugeze neza. Nongera ahantu ndaremba, abungiri bakambwira ngo sitagusiga bigende gute. Ndavuga ni mugende jewe ndagumanze. Kandi iyo warenze tuzugira ubwoba aho uri wose uzumva uhaguma kubera uburibwe malaria zijyana nabi. Yego. Baransiga ahantu ndababwira mu mugende mushorere inka, nimubona ntaje muze murare hano. Sigara ahantu ndenze iriya nta n'inzuzi zihaba. Naje kwikurura nsanga ahantu hari igitanda mu kinogo kibamwe amazi nshiramo umutwe. Ntibukiremo ndetse mbanza kunanirwa kuvamo, amazi ashaka kundenga mu mutwe. Yego. Ariko Imana ikinkuramo ico kinogo numva utubaraga turagarutse kubera ko amazi yarangeze mu mutwe. Turimuka turaza tuza aho bita bwari bukeye bahita muri Zura ni mu ndego za Nemba. Yego. Aho nari ndi kumwe n'umugabo wapfuye yishwe na ba mayimayi wacu yitwa Marie Musenkara. Niho papa yadusanze aje kutureba nyine batabaye, asanga naremze. Yego. Ndibuka umunsi baraye bansengera ngo habe mu gitondo kare kare bantegera moto ngo ngende je baraka muri MCF nje kwivuza.
nariko nicara kuri moto amaguru yanje yabaye nk'imigozi akazahusha bakaza barinda kuyahambira kuri moto kugira ngo ndebe ko no kwicara neza umumotari anshitse amahoro. Yego. Ndaza ongera ibaraka muri MCF hari ari umukuru wanje Gapangwa benshi baramuzi no umunyamakuru yakoraga stage muri MCF. Aza kuntega ngere mu bitaro umuganga wa mbere wamfashe akaza bumbura amaso gutya arambira ngo nta maraso mfite ngo gukira kwanje biragoye acintege numva birakomeye kandi ni muri za bitaro natangimwe amaraso. Yego. Gapangwa ze kundeba akazamutombokera ngo se yaje kugira gute aravuga ati ni muri wanje naje kumutega aragwa nari ndembe babanza kureba abandi baganga bose barandika ariko mbwira Imana ngo Mana nimbona ukuye muri bino bitaro imirimo nakoreyemo nabashe kungira neza nanje nzavemwe amahoro. Amen. Baragenda banyandikira imiti mikeya gusa mike barayimpeza barambira ngo nimbe ngo sindemze nje kuryama mu rugo. Fata iyo miti Gapangwa ntegera moto anjana aho bari bapanze hari mu kagoroba nja kurara aho ngaho. Yego. Ngo habe mu ijoro nari ndi kumwe n'abandi bahungu babiri b'abaganga. Ico gihe Baraka harabivye sinzi imiti bakoreshaga twari tujyamye ku matora zibiri zigerekanyije turi batatu. Twamenye igihe bakingwe hari mu masaha 9 y'ijoro nibwo twicuye. Yego. Ngiye binjiranaga abantu bakabiba ndetse bakica bamwe mu mazu. Kumva inzu yose irishaganyije amabati atereye hejuru cyane arasakuje none ndicura nije wicuye imbere y'abandi ndamiriza. Kore ku mutwe ndebe telefone ndayibura abacu ndabazukije nabo bakoreho barahebura amatelefone yabo. Yego. Ngo turebe dusanga inzira kinguye dusanga imatora zose bazitukuyeho umwe aryamye ahantu hasi kwisima undi aryamye handi imatora ziri muri sala aho ngaho gusa. Bahamagara ababembe baraje bakije amatara dusanga batwibye ikintu cyose bagitwaye turatangara dusanga badukuye ku matora ntitwigeze tubimenye uko byagenze. Yego. Twamenye igihe bakinguye dusanga gusa batwibye ibintu byose mu nzu babishandabuye ndavuga ngo mbonye imbaraga z'Imana nta muntu bakomerekeje nta muntu n'umwe bigeze bakora Imana yo mu ijuru ibana natwe tubona burakeye. Amen. Turahava umunsi twahise dutaha. Yego. Bukeye ndarwara ndaremba ndabanza mvuge ku by'ingwara ndavuga ibyo abamaye inyuma. Biba ngombwa ko nje kwivuriza nanone ibaraka niho habaga ibitaro byiza byatuvuraga aho ngaho iwacu. Yego. Ugenda n'abagwaye imbikire pe numvaga imbaraga zarashize bamwe bakambira ngo namwe isumu ndetse bigeze kumpeza n'ibihuru by'isumu. Mushike ibaraka barampima muri MCF barambwira ngo ingwara ngwaye ntabwo yokira batambaze bambwira ko nagwaye ingwara yo kubura bita imbari ya appendicite. Muganga arambwira ngo kubera uburembe ufite n'ukuntu umeze ntabiri ufite wewe ugomba kubagwa gusa. Aragiye azanye ibyangombwa azanye abandi baganga ahamagaye abantu ngo ninsinye nemere ko bambaga. Yego. None bamara bahamagara umugwaza. Ndareba ndavuga mu Mana yanje ndinde kubagwa iyi ngwara ngwaye sinkabagwe. Babaganga ngo bukeya ndasohoka bukeya gusa namusohoka nageze kuri gate namafata moto ndatoroka nsa n'ubuhunzi ibyo bitaro. Yego. Ariko nanje numvaga ndukubagwa nyine kuko n'amata sinayamaga narayamaga kanjya mu nda cyane kumva afite ikibazo nyine kubura. Ndahava ngira umutarajana kundi docteur witwaga ngo ni Maneno nawe wavuraga cyane. Yego. Mushike mu bw'ibyambaye harambira ati wewe ingwara ufite acide nyinshi mu nda ufite na fièvre typhoïde ntabwo uri kubagwa. Ampeza imiti ndazamuka mara ibyumweru bibiri imuhira gusa. Yego. Buke ndongera ndaremba cyane mbona nta wundi muti masha kuje Bujumbura ku bitaro. Navuye iwacu mu gatondo kare mu Magunga nageze kuri Nyagisozi mu mugoroba na hantu amasaha umuntu yatinze na amasaha 3 kubirenge nagiye umunsi wose. Yego. Ndagenda buce ndamanuka Ibaraka nja mu Rusenda nako. Ngeze mu Rusenda fata moto ndagenda nje Buvira niho naraye.
ariko nagiye nahamagaye umugwaza uva i Bujumbura nyine uzoza kungwaza mu bitaro, ndavuga ati basi reka ngende nje kubaga i Bujumbura kuko niho bavuraga neza kuruta hariya muri Kongo. Muri Kongo bavuraga abantu bakabavura nabi bakongera bakabagwa bakaje kubagwa. Ego. Ngenda ndi umuntu ugiye kubagwa niko nari ngiye meze. Nagiye nashitse Buvira naraye mu nzu y'umusore bita Ndabunguye, ni umugabo afite abana ka batatu ubu ngubu. Niwe wanshomeze imigisha. Ico gihe naricaraga nkabiri ivyuya nicarana gisumi kagomba kwihanagura uko buri munsi ko nicaye karoba ngahindura imyenda kihanagura kubera ivyuya nabiraga nyine nkumva nzobagwa. Ego. Naracitse intege ngeze muri iyo nzu yiwe rero niho nasanze iyo karatasi imanitse mu nzu yanditseho ngo Satani nakubwira ngo biracitse bamusubize ngo mu ijuru hari ababidoda. Amen. Numva ndakomeye napfuye gusoma iryo jambo nama numva byazuye byose bimvuyeho, numva ngize kwizera Imana. Ndavuga ngo icatumye Imana inzana nkaza kurara muri inzu nkamambuye n'iri jambo. Iri jambo rirankomeza kandi sinzabagwa. Ego. Ndapfukama ndasenga ndavuga Imana icatumye mvuze n'iri jambo rekira imbere ibyiringiro nkomere ngire kwizera. Ukuri Imana yacu irakora, nubwo numvaga byararangiye nyine nzabagwa Satani nawe akanyemeza ko nzabagwa ntokira ntabazwe. Ego. Ariko nukuri hari ingabo zigose abana b'Imana zakumuriro turarinzwe, hari ingabo ziturinze kandi ngo ziri ku magare yakumuriro. Amen. Uwo munsi mbona imbaraga z'Imana ndanezerwa muri iyo nzu ndababwira ngo numvise kandi sinzabagwa. Ego. Ndageneje Bujumbura ndavuga nawe reka ngeneje ku bitaro sinari kureka kubera ijambo gusa nari nkiriko ndibwa. Ngeze Bujumbura mpamagara umukozi w'Imana Runyambo ari hariya mu Buganda nyine n'umurevera. Ego. Mubwira uburwayi ngwaye andangira ibitaro hari hafi no mu mujyi i Bujumbura. Nsubiye ndagenda baransengera bari mu ihuduma nabo ni bansengera baransengera barambwira ngo Imana yo mu ijuru igende gukize. Amen. Ndagenda arambwira ngo ugende uje ku bitaro n'ibikugora uzampamagare nzagusanga. Shike ku bitaro mpasanga umudoktori ambaza uko nagwaye ndamubwira amfata amaraso amfata ibipimo byose. Ariko nje ngenda ku bitaro ziko ntagaruka ziko mbagwa. Ego. Ariko nanone numvaga mfite kwizera nabyazuye byari bitangiye gushira numva nyine nakomenta kimeze kujya navuye iwacu muri Kongo meze. Shike mu bitaro Dr. Arampima arambaza ngo ese umuntu wakuvuye yakuvuriye he, ndamubwiye. Arambwira ngo imiti bampaye niyo yari igiye kunyica ibyo byoya byose ubwo buribwe bwose bwanjyaga ngo ni imiti bampaye idahuye n'indwara. Ego. Kandi murabizi iyo umuntu anywa umuti udahuye n'uburwayi bwiwe iyo ni isumu ku mubiri w'umwana w'umuntu. Imana yo mu ijuru iramfasha mu iyo miti ingira nabi ngeza kure ariko nanone tiyagira ikintwara ntiyanyica. Dr. Aramfata arampima arangiza mbeze imiti arambwira ngo genda ngo Imana yo mu ijuru izagukize ngo nyuma y'ukwezi kumwe uzongera ugakira hano ku bitaro uze kwisuzumisha. Ego. Ndishima ndanezerwa nariko ndiyambere ya Dr. Ndambwa tahu waretse nkaramba mu bitaro mukamvu ijoro rimwe arambwira ngo uburwayi bwawe suko kurara mu bitaro genda Imana yo mu ijuru gufashe upfe gukurikiza iyi miti neza. Amen. Imana iramfasha ndagenda mu ya miti ngo ndangize nsubire ku bitaro barambwira ngo nta burwayi gifite mba ndakize. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru habwe icubahiro. Amen. Mba ku bitaro ndaza kuri ico gihe nasubiye kurwara malaria rimwe ndiza mu wiki sinzi ko ari nayo. Ndi mu ntara ariko ico gihe nahise nkira mpinduka umuntu muzima malaria ndayisezerera kugeza uyu munsi. Imana imba hafi nkiza iyo myaka yose nagwaye malaria ubu nyine ndi muzima ubu nyine vuga Imana. Ego. Hanyuma ukunda Imana yankishije ba mayimayi. Nagiye mpura na ba mayimayi inshuro nyinshi kandi murabizi uhuye nabo ntabwo ari umugisha gurana ba mayi ahubwo ni umukoshi mubi. Ego. Nari mu wa gatandatu nanone nigira Baraka. Umuntu kandi bari 2014 na 5 gutya. Ego.
ndazamuka njya gufata amafaranga y'ikizami twari tugiye gukora examen d'etat kiriya kizami cyo kurangiza uwa gatandatu abacu twabanaga ku ishuri barakandazamuka nje gutora amafaranga ico gihe nacuruzaga n'amatelefoni bantume ibintu byinshi manukana amafaranga yanje n'ayabandi bari bantumye yego ndamanuka ngiye baraka ico gihe hari ikijyari ryegereje hari umukenke mwinshi ico gihe mayimayi ariko zinyaga abantu nimba ari mayimayi nimba ari abajura nyabaki njyewe mbita bamayi kubera ko ibikorwa byabo bisa ndamanuka twari babiri turagenda tujugera ahantu haba universite iba ku musozi ruguru ya baraka utambutse za tujenga bahazi yego noneho nari ndi kumwe n'umumotari umuhungu w'umupfurero wo mu bivumu iwacu nyine icyo gihe hari mu mukenke mwinshi mbona abantu babiri barasinze mu muhanda umwe yari afite icumu n'umupanga undi yari afite imbunda kandi bazaba basimba bakase sefu tuhageze noneho nari inyuma kuri moto nshaka gusimba ngira ngo mpindukire nsanga inyuma naho hasimbiye abandi babiri umwe afite umupanga n'icumu n'imbunde nawe yego baba batubwira ngo nimupfukame muryame hasi baratwegera umumotari twari kumwe arapfukama n'undi muhungu twari kumwe jewe ndahagarara abo nimupfukama nanone baraturasa ndavuga ngo kwiruka ahubwo bakandasa ndiko niruka ariko undi mutima urambwira ngo nimpagarare barambwira ngo nimupfukame ndanga ankubita umupanga mu bitugu ariko akubita ikibatira hano neza haje kwijosi namangira ngo yatemye ijosi barambwira ngo ese kubera iki ndapfukama ngo camwe njyame ndababwira ati niki cyabaye barambwira ati ubu nyine wewe wa munyarwanda we turakurangiza ubu nyine urapfa ibyawe birarangiye nushaka gupfukame nushaka ureke ariko ntuva hano yego guhura n'abambuzi nasanze arico kintu kibi kibaho ku isi kandi abantu bagira nabi ico gihe iyo nzira bari bamaze igihe biciramo abantu bavuga uzanje birarangiye ubuzima bw'umwana w'umuntu ntibubaho unasanze umuntu ameze nk'amahu nabonye nkaho mfa ndongera ndazuka muri uwo munsi yego uwo mubembe arongera nkubita umupanga hano mu bitugu noneho namanumva ni nkaho antemye neza uko mfatira umupanga undi yamfatiye imbunda mu mutwe ngo ntiruka yego ndavuga ngo siniruka nanone byarangiye ndahagarara bankuramo imyenda yanje nari nambaye yose nari mfite igikapu kirimo imyenda bafata n'aya mafaranga yose bankoze mu mifuko bayankuyeho n'amatelefone nari mfite telefone zibiri barangize barambwira ngo wewe nje n'uwo muhungu wundi ngo ntituva aho ngaho barambwira ngo komeza ko mutahava ngo uyu mumotari yari umupfurero mwene wabo ngo niwe tubanza kugira baramufata baramukubita ndikunde bampagaze aho ngaho baramuniga ararira ndende ndavuga ngo jewe noneho bari kuri uyu nguyu kandi baranyicisha umundi bankora yego ariko n'ukuri turinzwe n'ingabo zigenda n'ibendera nabonye imbaraga z'Imana nabonye gukomera kw'Imana umugoroba bari mu kagoroba nta n'umuntu wacaga wenda ahingutse ngo dutabare hari mu gacikane yego uwo munsi bakubita umuhungu w'umupfurero baramukubita araremba mbona ko arembye mu barangiza bafasha wa muhungu bamwatse bibiriya iyo yari afite barayitekeye ndavuga ati basi mwampaye amahuzu nkambara basi mukampeza n'impuzu imwe nambara ubemba afata ikirato canje n'amahuzu nari nambaye arabyambara kubita igitoko arambwira ngo ibingibi ngo nta huzu nimwe bampeza ampeza ikimono ciwe yari n'umuntu wamuye umugabo kinuka umugi ndamubwira sinambara ihuzu iri kwinuka ikimogi baramfata barankubise uwo munsi kuva narimwe nari ntarakubitwa gutyo ngo nababwira ngo umugi nanga kwambara ca kimono ariko mbabwira uwa barambwira ati uyu muntu wo mugiriye nabi muheza amahuzu iyo byibuze yambara amahuzu baranga baragenda baca imishugi y'imigenge iraba aho ngaho ku musozi nyine imigenge sinzi ko abantu bayibuka ariko abenshi barayizi yego turabizi ko barayirambika ahantu ku musozi barambwira ngo nyicare muri ya migenge nyijyamemo bayinjyamishamo nyigaramamo naha mu mugongo wanje ubu nyine ngira inkovu z'imigenge imishugi imwe yarenzwe n'inyama n'ubu baracayikanda yego njyamamo ntako nari kubwira nariko njyama mu mishugi bamfatiye imbunda ku mutima abandi bafite imipanga abacu ntibongeye kubakoraho
baravuga ngo nije bagiye kugira nabi ngo nibamara batwice. Njyama muri ya mishugi iranyica, sinari kubatakira, ndababara gusura uburibwe buranja, ariko nkabwira Imana yo mu ijuru ngo Mana nimbona ukuye hano, ndengere nimbona ukuye hano, nzagushima nzavuga imbaraga zawe. Amen. Sinanavuye n'amaraso, umushugi wari ko winjira ukavunika mu bitugu hano mu mugongo. Ngo barangize barankubita baraniga, umwe arankandagira ngaramye muri ya mishugi, ankandagiza ikirato mu maso, Yego. afata umututu w'imbunde awushira mu kanwa, arambwira ngo tubu. Yavuze umututu mu kanwa. Mu mategeko iyo bagutunze imbunde, mu mategeko bakagutunga imbunde, kurya wa muntu bamugereranya n'uwishe umuntu uba wapfuye deja. Yego. Kubera ko bari barahiciye abandi bantu, je nahise mvuga ko ubuzima bwanje birangiye ndakivuye aho hantu, kandi ntibari banyiye. Nabonye ukuntu bagize mwe nabo mupfure, ndavuga ngo birarangiye, ndavuga ati basi nyine nimureke nireke. Ndababwira ngo mwanyaza amafaranga nari mfite, mwanyaza imyenda yanje, ikintu cyose mwagitwaye, mwangiriye nabi, mwambabariye mukandika nkagenda, muranyica, umurambo wanje murabugira gute ko mwanyaze, ahubwo neje umukonge mukanyaga, nimumbabarire ntacana koze, niba mfite icyaha mukimbabarire kundimyice mundekere ubugingo bwanje. Wundi arambwira ngo tuva ahangaha, ariko nkabona umwe muri basa n'ufite nk'imbabazi nyine, bariko bivugishwa iringara ritari naryo batanazi neza, ariko nkabyumva. Arasubira arafata antamika wa mututu, noneho yakase sefu, isasu riri indani, hasigaye gukora muri imwe gusa, nabize ibyuya, mbona ndarangiye, mbona ubuzima bwanje burashize. Ni ukuri nta Imana itokura umuntu, nta kure habaho habi Imana itazakura umwana w'umuntu. Amen. Ni abantu bavushe amaraso, bamenyereye kwica abantu, naje nari nzi ko birangiye muri uwo munota. Yego. Wa wundi wankandagiye ntegereje ko akora mu gusa rimwe bikarangira, kandi gari kurasa mu mutwe. Arambwira ngo we Munyarwanda, nditaba, arambwira ngo nimzuke ngende. Arambwira ngo wewe unaombaka cyagizwe ahitsa, ndavuga ati nzasenga Imana, kandi Imana no kugira ngo mpure namwe yari ibizi, ariko nimumfashe nza hano mumbabarire ikintu cyose mwakijanye. Yego. Baramzutsa barambwira ngo ningende, ndavuga ati ndagenda nta mahuzu ufite, mwambaye ihuzu bongeye kumpeza cya kimono. Ariko numva ndakomeye nyine, numva singipfuye, ubwo bari bambwiye ngo ninzuke. Yego. Numva ubwo bwashize, cya kimono ndanga, arasuya kandi nkubise umupanga, none afata n'icumu, fata cya kimono ndagihambira ndacambara. Noneho ndababwira ngo nibampeze karite simu yanje basi, kugira ngo ndebe ko muri yari mu nama. Barayimpeza, bampeza karite simu, barayingarurira. Nagira karite memoire yarimo ubuhamya bwinshi n'indirimbo, ndababwira ngo nibampeze na karite memoire. Barambwira ngo nabasuzuguye, yahise apfukama amfatira imunde ku mutima, ngo nabasuzuguye, ngo nabazuye. Ndambwira ati mbabarira, nikarite nyigusubize, ariko ndi munyice, mumbabarire nanone mwangira impuhwe. Arandeka ndahaguruka ndamanuka. Yego. Navuye aho ndi kunjuguma amaguru, nageze Baraka ntazi ko ari jewe, kaza mbona n'undi muntu utari jewe wageze Baraka, kabona ko nje nasigaye hake. Bene data nabonye imbaraga z'Imana, ndazuka, mbona mvuye aho ngaho muri ayo maboko y'abo banzi, Imana irahankura, gukomera kw'Imana. Amen. Tihashize ibyumweru bibiri, baje kubategera abandi bantu, muri bagiye baje kunyaga, batujenge baramanutse bicamo umusirikare umwe muri abandi baje kunyaga, nabo bari bamaze kwica umuntu ico gihe. Yego. Tugiye natinye, ndavuga ngo Mana waranzuye, ahantu naciye imbere barahiciye abandi, nyuma yanje hagapfa abandi, ariko nje ukahankura, ndavuga ngo hari Imana ifite umugambi kugira ngo nzavuge imirimo yayo. Yego. Imana irahankura, ikura amaboko y'abo banzi, birarangira umunsi mbona ndazutse. Amen. Imana yo mu ijuru habwa icubahiro. Amen. Bukeye sinibuka nimba ari 2017 iwacu hari intambara ahantu bita muri Kabembe. Nyuma izazigwana n'abasirikare, hari umusirikare wari umunyamurenge witwa Colonel Bizuru, niwe wazugwana nabo. Yego. Inka z'iwacu zari muri Karinga, ndagenda ni nka 2019 ico kingira ngo fata ari nyana nari njanye kuri Karinga ngiye kuzonkora,
ndagenda nkugera ahantu hitwa kuri Muhebwa, hari abamayimayi bari batabaye ababo bagiye kurwanya nyine ibizuru hariya muri Kabuguke. Barangize bari baturutse mu nzira yaho bita kuri Mibumbwe, ndacurikanje kuri Sampopo aho aje kuri Kayinga kugira ngo ndahura na bamayi. Yego. Mu Minembwe hari amaze kuba intambara nyine, abantu bamaze kugira ubwoba, bamayimayi bamaze kuba babicogiye. Umunsi kandi nabonye imbaraga z'Imana kizo nabone ku musozi w'Ibaraka. Amen. Ndagenda ndahunga ndacurikanje muri iyo nzira ngize ngo mpunze ico gitero ca mayi. Iyo nagiye mpura n'abandi nahuraga n'amayi ntabwo napfa guhunga ngo niruke, mpura nabo mbona ninsiga inyana barazitemagura. Ndavuga ngo reka mpagarare kandi nabonye imbere yanje baze wenda baranyaga ariko ntibagira ico bantwara. Baraza baramfata, umwe yari afite agasonda n'akantu n'amafera beto bakaza basongoza bakayagira k'icumu. Yego. Ngo bapfe kumbona abantu bambwira ngo mvukana ngo na Colonel Mazuru niko bakaza bamwita. Baramfata banyambuye ikirato baracambaye. Yego. Barambwira ngo ese umbaza hehe ngo iwabo akuri Karinga nyine habaga babembe epfo hirya cyane hirya y'ibiraro. Ndavuga ati ngiye mu biraro ngiye konkora inyana. Ngo twamaze abantu babo ico gihe hari yapfuye abantu benshi mu ntambara. Ngo none ko ndaza ngo ngiye mu biraro. Mfite umuhoro barambwira ngo mfite arme blanche, umwe arawunyakara ukaburira nirukana gutora. Ubwo umwe ararakara afata kagasonda aje kukanshomba mu mutwe. Yaje kukanshomba uwaba akamukuza umunandiki. Yego. Akabwo ngo arakanshomba mu mutwe uwaba akagafata barakagwanira. Ndavuga Mana yo mwijuru ico gihe kandi ngira ubwoba. Ndavuga Mana we wandinze wa munsi bandamitse umututu w'imbunde. Aba nibo bagiye kunyica, ndavuga ngo bankize nabo. Yego. Bagwanira kagasonda, umwe yaje kukantera undi akagafata. Nicaye nunamye sinaza mbona hejuru gusa naza mbona kandi birangiye. Yego. Barangize umwe akakwabo wundi bazukagwanira. Barambira ngo impaguke ngende. Ndavuga ati mumpeze ikirato basingiye disereri. Baruhungu butatu. Baranyihorera bajana ikirato cyane ngo bagere haruguru kirabananira, naza nambara ikirato nakaza nambara butsi imbere 10 bakurure biranga. Bampamagaye ngo nimba nakira ikirato cyane ndagifata, bantwaye amasogisi niyo banyeze uwo munsi n'agatelefone nari mfite. Yego. Kuri ndongera mbona imbaraga z'Imana kuvuga ngo bamayimayi ubwabo ko barangwanirira muri bo bagiye kuntambara kwica abantu. Ndavuga ngo Imana yo mu ijuru hari kandi turarinzwe n'ingabo zo mu ijuru zikomeye. Amen. Uwo munsi kandi baho ngaho ndagenda mbona ngo imaboko yabo bamayimayi. Ndavuga ngo Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Nuko ejo bundi 2021 hari itariki 13 z'ukwezi kw'icumi turi iwacu nico gihe iwacu hatewe. Yego. Ubugogo. Twebwe iwacu niho hatangira hegeranye no kuri Muhebwa niho mayimayi zashikiye hari mu gitondo kare 11:00. Yego. Twari turyamye umunsi wa kabiri inka zari zanyazwe turazikurikira kuri Mutambara tugarukira hafi ya mayimayi zaje gutera tutabizi. Turataha tugeze muhira nagiraga icombo canje. Twari tufite abakozi bafite twakaza tugirana amakuru none ndakizinya mu ijoro nari narushe. Ngo habe 11:00 muzehe yarazutse agiye gusenga urukerera ahura na mayimayi kera zari zigeze munsi y'amazu ziriko zirasa. Yego. Ico gihe batetse abantu benshi bisha abantu n'abantu bose bapfuje ubundi muri bitavyi iwacu naho baserukiye. Araza arakomanga arambira ngo komeze ibyuka aduyi yashitse nguyu hano kurugi. Inka zabaga imbere y'inzu yanje niho nari narakoze urupangu rw'inka twakaza tuzigirira uburinzi mayimayi zamazizi. Nono zishiki iwacu ndabyuka abana bari bajyamye hari mu rukerera abantu bose bakijyanye. Ndahamagaye kuri ka kombo kanje amagaye abacu ndababwira ati twatewe mayimayi mugeze. Narabyutse mbwira umugore ndambwira ngo wambara amahuzu ufata abantu bambike usohokana abana ntagira ikindi kintu utora mu nzu. Yego. Nukuri nabonye Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye ubutabazi bukomeye bw'Imana. Abantu bose bajyanye ndavuga igitero kije abantu bajyanye barahira mu mazu abantu barashize. Yego. Ndavuga ndiruka ngera imbere y'ubunga aho basengeraga nyine hari urubunga ni kanisa bari baturutse ku rubunga rwabaga imbere y'inzu yacu. Yego.
pura nabo advance fata yabo bari abantu barenga 50 bari bameze nk'ibyatsi. Nuko ndavuga ngo kugira ngo abantu bahire mu mazu jewe nditanga mfi nawe ndi uhunga ari we si umutima nari mfite n'Imana yabikoze. Ndasohoka teye imijugujugu kagenda nkikinga ku mishugi ngatera umujugujugu aha kagenda ngaca ahandi ndavuga amarenga murabyumva. Yego. Imana yo mu ijuru imba hafi bari abantu barenga 50 jenyine abantu bose bajyamye mu rukerera kubera noneho yanduru yagwarusaku. Imana ibasha kuzutsa abantu barabyuka nari mfite sokuru yari umusaza kadiga yarashaje nari kuntinya kwahira mu nzu niwe naza ntinyira cyane. Yego. Agenda nkaje uruhande rumwe ngatera imijugujugu ngasubira handi bwira ngo bacanganyikishe ndebe ko byivuze bugira ngo turi bangahe. Ahamagara hanyitavye Marihemu muzuri yaje gufaywe muri iyo ntambara nyuma y'iminota nk'30 duhuye. Yego. Arambira mu tuhunge ukomere abantu bave mu mazu. Mayimayi yaje kuva iwacu turayakura twigeze imbere bukeya mbona abantu barabyutse bava mu mazu. Yego. Tubiri inyuma batambutse bukeye muhana nja kureba sokuru ndamubwira ni bagende bahume sanga bavuye mu mazu. Muzehe ariko akingura inka mu rupango na murumuna wanje Mayimayi zangose ndababwira nti musige n'inka nini bakura inka mu rupango baragenda. Tumaze guhura na muzuri nabandi bari bamaze kuza abantu bose babyutse hamaze iminota mike Mayimayi yari turushije imbaraga bari benshi nyakwigendera muzuri baramurasarapfa. Ndavuga ngo Mana yo mu ijuru ibi ni ibikibaye nabonaga twese tuhagwa kuko bari benshi bari bameze nka kujya ku musenyi kandi twari bake cyane. Yego. Uwo munsi hapfuye muzuri hapfa n'undi mugabo w'abasita bita Mukiza hakomereka n'abandi hapfuye n'undi mwana w'umugabo bita Kayitare w'abarundi. Umunsi we wageze. Twavuye mu baza imiryango iri ni ukuvuga ngo wari umunsi wa gatatu mu gitondo kare kare je nibwo naherutse abana mbasize mu nzu sinasubiye kubabona. Kirirwa aho ngaho mu buzima naje kubabona na gatanu cyangwa n'iposho kujya sinibuka nabasanze muri rugo ntazi ko babaho tazi iyo bahungiye turaho ngaho muri ubwo buzima. Mbona imbaraga z'Imana abapfuye nyine wari umugambi w'Imana n'igihe cyabo cyari kigeze ariko Imana yasubira kandi nkuraho muri abo ba Mayimayi ubu nyine ndahari. Amen. Icyo gihe hatezwe abantu benshi hatezwemo bashiki banje babiri bari bakuriwe bombi baragenda umwe bari bamujanye muri bari abagiye Kirumbi undi yagiye muri bari abajanye na ba Setanda Gaparasi mu Gweba. Yego. Ariko ndababara mbwira Imana ngo Mana aba bana nibagasubira kugarukana abana bavandimwe bose bari bagiye tuzashima Imana tubona imbaraga z'Imana ababembe baritanga bongera kugarura aba bantu. Amen. Mushiki wanjye n'abateka mu Gweba umunsi babateka yarashitse abyarira mu Gihuru. Yego. Abantu baramukorera bamujana mu bitaro hariya nimba ari mu Tubondo uje mu Gweba. Ba Mayimayi babasanga mu bitaro yabyaye umwana yamusize bamujana mu bitaro ababembe bari kumukorogera ifu y'ugwanga bamurongera igikoma. Yego. Mayimayi zimusanga mu bitaro babahungu bari bamufite barahunga bamusiga mu bitaro. Imana yo mu ijuru irahaba nawe aza kuhava umugore w'umubembe aramuhisha aza kugenda ahura na ba Setanda Gaparasi baramanukana n'umwana ubu nyine arahari afite umwana w'umuhungu mwiza mbona imbaraga z'Imana. Amen. Ugeze baraka Imana irongera igarura abantu bose bari batetse nubwo harimo bamwe bagiye bapfa ni igihe cyabo cyari kigeze ariko tubona gukomera kw'Imana. Yego. Imana yo mu ijuru yabikoze ihabwa icubahiro. Amen. Imana irakora Imana igira imbaraga Imana itugiraho umugambi ukomeye nabonye gukomera kw'Imana ndatangara ndavuga ngo Imana yo mu ijuru umuntu wese ikibazo arimo umuntu urwaye umuntu uremze amenye ko Imana izikiza Imana zitabara Imana izikura kure. Yego. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 23:6 haravuga ngo ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi by'Imana ngo bizanyomaho iminsi yanjye nkiriho. Kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana bene data biri kumwe natwe bizatwoma nubwo ufite ibibazo nubwo uremze ariko Imana iracagira neza ifite umugambi mwiza ku bana b'abantu. Amen. Amen. Kuguhunga tuzana muri Kenya sinamenye ukuntu twaje sinari mfite n'igiceri cya 10 ndaza nisanga hano Nairobi.
tugera mu buzima bukakaye, nari mfite abana babiri n'umugore, nageze no gukina telefone nazo barazibye, ababembe banyibiye telefone muri bato muri Tanganyika. Shitse hano muri imbaraga zikomeye z'Imana, wibaze kwisanga Nairobi nta kintu na kimwe ufite, nta giceri ufite, n'ubuzima bwa hano ukuntu bugoye. Yego. Imbaraga z'Imana nashitse hano ngira amahirwe mbona agatelefone gatoya nganira n'abantu bakeya. Ubuzima abantu barimo ndavuga mu Mana, nimbona mbaye umuntu naje mbonye inzu njamo, abana banje babaye nzagushima. Amen. Ariko niba imbaraga Imana, niba ibitangaza Imana yankoreye nawe yankuye, ndavuga ngo nubwira hano Nairobi mu mugambi w'Imana tuzabaho. Yego. Nari mfite umwarimu wanyigishije icyo gihe yitwa Gipfizi, ni mwene wacu yabaga i Burundi, niwe wambaza amakuru, arambwira ngo yamenye ibyatubayeho. Paul arambwira ngo agira murumuna we, ndamushimira cyane, yitwa Pasiteri Zaduniya, ari muri Canada. Yego. Nari muzi, Imana igiriza ibihumbi zo gutabara. Arambwira mukuru ngo uzamuvugisha umubwire amakuru yawe gusa. Ndamuhamagara ndamubwira, mubwira ukuntu twatewe, mubwira ubuzima ndimo, ni ukuri ko Imana ndafite n'igishoro ntazi aho ntangirira ubuzima. Yego. Nakagomba aransenga nkarara ndira bugaca, nkavuga ngo wa Mana watuzanye hano dufite umugambi, ndatangirira abana banje barabaguti, kandi umukobwa mukuru we yari ugufungura ishuri, yahise ndatangira nyine. Niwe muntu wa mbere wanyohereje amafaranga 8,000 nizo natangiriye ubuzima, ndamubwira ngo yampaye fondasiyo y'ubuzima hano muri Kenya. Amen. Hari mu kwezi kwa 11 2021 ngo bucenja mu cyaro mu kwezi kwa mbere. Yego. Shikire ndagwara, hari kumanywa ndiko ngenda mu muhanda ntaramenyera Kenya, mpetse ibikapo, mbona amaraso atangiye gupfukumuka mu mazuru yanje ndiko ngenda mu muhanda. Ndavuga ngo birakomeye, Imana nje ufite umuryango, nje ufite abana n'umugore, narije gushakisha, none ubugwari nabwo buturutse kuva mbayo nari ntarava amaraso mu mazuru. Yego. Amaraso hari ku kigo cya polisi, namuryama munsi y'ikigo cya polisi, numva ndarenze ndazunguruka. Twari ahantu hafi ya Nakuru, abazi hano muri Kenya. Yego. Turatega tuja mu mujyi wa Nakuru, turaharara ngo habe mu gitondo, ndaremba mva amaraso, banjana mu bitaro. Ndashimira umuhungu witwa Muhigwa, ubu nyine n'umugabo nawe afite abana 2, niwe wanjanye mu bitaro na murumuna wanje twari kumwe. Bampa imiti, sinamenye igihe bashize mu modokari, banjana ahantu muri lodge nja kuryamayo. Yego. Nico mu masaha kenda nsanga igitanda njyamyeho cuzuye amaraso yavuye mu mazuru. None nkibaza nkavuga ngo ibi bintu bimbayeho ni biki? Bwarakeye ntega imodokari kuri iraza na Nairobi, naje ku bitaro, nkumva nkabona none nkagira n'ubwoba, nkabona ninje mu bitaro barantora ngo ari komeye, abana banje barabaho. Mu ijoro n'ukuri yambere Imana, kira ntavuwe ntagiye mu bitaro, ya maraso arakama, ubu nyine ndi muzima. Amen. Amen. Imbaraga z'Imana hano muri Kenya nahaboneye Imana, sanga Imana izitabara, Imana yacu zibana natwe. Yego. Baragwara bakaza bakorora, bagakorora amaraso. Ejo bundi 2023. Yego. Bajana ku bitaro hano, ibitaro bita Mama Lucy. Bageze barabapima umunsi wa mbere, bafata amaraso, baravuga ngo ibipimo ko biritona ngo tugende tuzagaruka ejo. Twarahiriwe ngo buce dusubirayo. Abaganga bari bamupimye barambwira ngo aba bana bawe iyi nkorora bafite ni igituntu, nta yindi ndwara barwaye imeze gutyo. Nanje nakaza mbona ko ari cyo. Ngira ubwoba kuko nje nkorera mu ntara, ndabatse Imana yanje, abana bagwara igituntu nzabasiga mu nzu, nzaja mu gukora gute, nzagira gute? Yego. Baragenda bafata udutabo 2 dufite hano mu nzu, nza nkomeza ngatureba n'ibimenyetso n'imbaraga z'Imana. Narabwiye umugore mutaka duti, bampeze ibitabo birimo amabwiriza y'umugwayi w'igituntu, bambwira ukuntu uzabana n'umugwayi w'igituntu amezi 6. Yego. Avuga abana banje bombe bagwaye igituntu, ejo kizandukira na nyina kimufate, wenda naje kimfatire, tuzabaho gute? Nukuri Imana yo mu ijuru naribonye muri ivyo bitaro bya Mama Lucy, bantuma ku muganga wari ufite igipimo ca nyuma uja kwemeza yuko ari igituntu, akaduheza n'imiti y'igituntu. Ndagenda ndamubwira ati muganga, bambwiye ko abana banje bagwaye igituntu, ariko umfashe, nta kundi bubigenza. Nuko bambwiye ati icara ukomere dupime turebe uko bigenda,
arambwira ati humure igituntu n'indwara izikira nyine akomeza kunkasaringa ambwira amagambo angarura kuko abona ko naje nageze kure. Yego. Ubwo butabo arabunsomera aransigurira ambwira ibintu bampeza ambwira ko banagomba kuza bajya bonyine ambwira byinshi numva ndabyakira ndavuga ngo bana bagwaye igituntu. Arongera afata ibipimo ampeza iminota yo gutegereza mu kanya arampamagara ndagenda arambwira ngo yasanze abana banje bagwaye ngo nimbe n'umusonga. Amen. Amen, amen. Ndishima ndanezerwa numva ndakomeye ndatangara ndizukora ku munota wa nyuma. Imana izikora abana b'abantu bunanirwa bavuga ngo ntibigishobotse Imana izikora. Amen. Yambaye ibitabo bambwiye ibintu zose bambwiye ko mbana n'umurwayi w'igituntu ariko wa muganga arambwira ngo nimbeho anyandikira imiti arambwira ngo sinayigure nawe ngo izihenda ndayifata ndayitahana ndaguma mu rugo. Ndagenda nagiye kwigura ku iduka feza abana banje imiti ubuce mbona yankoro irashize ubu nyine abana banje ni bazima Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro agahora ku ngoma. Amen, amen, amen. Mbona imbaraga z'Imana nabonye gukomera kw'Imana nabonye kunisha kw'Imana. Ego. Rero bene data reka nsozerezaho ni byinshi nababwiye umuntu twobyandika ntitwobimara. Ariko soza ikibazo cyose umuntu arimo uwumva buno buhamya Ego. utane naduca intege kugeza uyu munsi nza ngwaza nahure n'ikibazo nkamubwira nkavuga ngo mu ijuru hari ababidoga. Amen. Ijambo ryarankomeje nza ndigenderaho nahura n'ikibazo nahura n'ibishaka kunja intege mu mwuka nkabura Imana wowe udoda byose n'ibi nabyo ubidoda. Amen. Nukuri hari abantu batazabasha gutahura imbaraga z'Imana ariko hari ibitangaza Imana izidukorera. Nari naranze gutanga buno buhamya ndaceceka ariko numva umuntu watanze ubuhamya hano kuri niba ture avuga ukuntu Imana yamurinda bari baje ukavu ngo inyura mu mbwa ziza kumutabara. Ego. Yatanga ubuhamya ngo buce haza umukozi w'Imana aza kumubwira ngo agenda atanga ubuhamya bw'Imana ngo n'abamarayika bamutabaye kandi ari imbwa zaje kumutabara. Ngo ese Imana izica no mu Nukuri kw'Imana munsi nategereye bura buhamya nahise mvuga ngo ndagiye ntanga ubuhamya mvuga imbaraga z'Imana wenda aco buzamarira umuntu. Ubuhamya bwe bwaramfashije burankomeza cyane. Amen, amen. Imana yaciye mu mbwa wa munsi tabara uriya mugabo. Imana yaciye muri karatasi mu nyandiko irantabara nzavuga ko rino jambo ari Imana yantabariye muri zari nkomeza kugeza uyu munsi. Yego. Nawe uca handika gutabara ikagukura mu kibazo. Nizera Imana ubuhamya numvishe hano muri uru rubuga bwanteye ubwoba. Hari abantu Imana yazuye numvishe nta muntu azakiza umuntu wese uzuba hano muri niba turi nukuri azakomera kandi azagera kure. Amen. Rero ndabashimiye abadukurikiye mwese abaduhaye umwanya Imana yo mu ijuru mukomeze umuyoborwa n'umwuka w'Imana.